sad maksimum da finiram posao. Tu ne idemo na posao zato što ova radi, ne radi, ne radi. Odlično tu. Zato smo javni dana ispenirali kosu, znaš kako sam je lepo. Odlično. Drago mi je. Ovaj put je prelijep ispao. Ajde, lijepo tijesto.
nešto tu isprobavam ovih dana i ne mogu da snimim sve pošto ne znam hoće ispasti kako treba. Uglavnom, sada jutros sam zamijesila tijesto za strudel i rolnice, ali hoću sad ove rolnice da napravim sa kikirikijevim puterom. Nešto da bude kao Snickers rolnice, kikirikijev puter, evrokrem i kikiriki, pa ću da vidim dokle ću stići sa tim. U svakom slučaju, evo, samo da znate ono što vidite, šta se tu dešava, ali evo, skupa ćemo probati. Uglavnom, tijesto mi je jako lijepo uspjelo. Taj recept ću da sačuvam. Ću da vam ispišem za one koga interesuje postna verzija bilo čega. Evo sad ovih rolnica. Ovo tijesto jeste sada sa 100 grama šećera. Ja sam napravila duplu mjeru, znači to će biti 2 tepsije ili jedna velika tepsija rolnica. Baš ću da vidim, to ću isto isprobati po prvi put. Znači ja sad testiram neke stvari. Ovo tijesto je stajalo na hladno, u hladnoj garaži i toliko se lijepo diglo. Baš sam iznenađena da je se toliko da je tako nadošlo po ovakvoj hladnoći.
lijepi su. Sad za sad su baš lijepi, lako ih je bilo i namazati. Hoću da napravim i od džema šljive. Evo, poredala sam ih sada, mnogo su mi lijepe. Sad ću da one druge napravim pa ću vidjeti kako ću ih staviti. Ja bi to još malo bliže stavila jedno drugome. Malo bi ih sbližila da može da stane i sa džemom. Samo da vam pokažem kako je lijepo tijesto, ovo zadnje što čeka sad. Da ga razvijem i nešto stavim na njega. Kupila sam ovu oklagiju sa otiskom božićnim ili novogodišnjim. Sad ću da probam sa njom da baš izvaljam tijesto, da vidimo će stvarno ostati kad se bude ispeklo pecivo. Čisto iz radoznalosti. Ali baš i ne valja nešto. Da se vidi. Mustra. Ovako bolje ide, ovako bolje ostaje mustra. Ali to mi je sad druga strana. To mi je sad ona druga strana. Vrlo malo putera ima. Valjda će biti taman za ovu malo sa cimetom, šećer, puter, šećer i cimet, obične cimet rolnice. Ali djeca mi za sada najviše njih vole. Sad ćemo vidjeti ove Snickers, pošto ja to nikad nisam pravila. Pa ćemo vidjeti kako će voljeti ove Snickers. Pa dosta mi bi. O, super. Taman. Odlično. Baš mi je drago. Biće i obične, klasične cimet rolnice. Dovoljno putera. Šećerom i cimetom. Tu mi je sad miješani skroz nerafinisani smeđi i onaj svjetli nerafinisani.
isto lijepo. A nisam zapisala, još nisam zapisala mjere. Ću se požuriti dok nisam zaboravila i muž mi je bio tu pomagao zbog toga što je kokosovo ulje ovdje umjesto putera, jer nisam imala putera i onda sam morala da vadim jako stegnuto kokosovo ulje i on mi je to onda uradio, nisam mogla. I on je onda mjerio isto tako, vagao. Poredala sam sve. Jeste nagurano, ali nemam veću tepsiju sad ovdje. Evo. Ovako sada. Malo se ohladilo. Sad ove sa kikirikijevim puterom su sigurno malo suvlje, pošto je on inače ako su, evo vidi se već odvaja se, ali nisu loši. Tijesto je odlično. I onda imamo ovdje sa cimetom i sa džemom. Sad ovaj sa džemom očekujem da će biti najsočniji naravno. Da vidimo. Ups. Jeste. Odlično tijesto, mekano. Odlično. Ukus super. Ovo je sa cimetom. Ovo je onaj čašak bio. Ukusno je. I sad ovaj sa džemom. Naravno klasika. Ruče. Ovo. Odlično je. Ovo je interesantno. Čo probaš, Maksime? Snickers. Nego cinnamon. Poslije. Kako izgleda kad se presječe. Lijepo izgleda. Lijepo izgleda. Ali vjerovatno ga je malo teže jesti zato što kikiriki puter onako runi se. Jeste malo kao Snickers, stvarno je dobro. Odlično. Super. Prošlo je test. U jednoj, drugoj, trećoj. Sve je na svoj način posebno dobro. Ne znam koji im je favorit stvarno. Samo moram da se požurim, da serviram ručak pa ovo djeci.